Айтып атам го күнүгө чөптүн үстүндө отуруп алып, арманын айтып ырдап атат десем. Кандай бир сом? Жүрөсүң ана сөйлөк айдай бол. Теле өзүңүздү узун элестеди, эңкейип койсоңузчу. Эң улуубуз, анан эң кичине өзү ушуну калса кантип элем? Ортодосу болсо. Ака, жана айтып атыңыз го, мен апам кандай кылып төрөгөн экен деп атыңыз? Кандай кылып төрөгөн? Төрөлүшүңүздү айтып атыңыз го жана. Апам мындай кылып, кандай кылып төрөгөн экен деп, апам эмне деп, кандай кылып төрөгөн сизди? Мани аялдар билет го, мен каяктан билем кандай кылып төрөгөн. Жо, апам мени мындай кылып төрөгөн, орок менен кесип эметип кеткен. Киндигимди орок менен кесип атпайм мен. Билбейм, апам айтат го, силерди төрөгөндө кичине кыйналгам, анан акеңерди эметкенде чүчкүргөндө эле чыгып кеткенмин деп. Биз өзү мындай бул экөөбүз силерге караганда апабызды кыйнабай, мындай боорукер болобуз да. Качан колтойгончо жатып бермей, эртерээк чыгып кичине мындай. Силер барда оокат кылалы деп. Силер барда апам ошо силер төрөлөр учурда бойдок кезинде эле жүрчү экен. Көрсө силер боюнда бар экен деп билчүмөс экен ал. Оода кыйнаган жокпуз айтып атпайм. А сен апам боюнда бар кезде сени биз тачкага салып апам сүйрөп жүрчүбүз. Şu kıyналып kalmasın деп. Міне чакырдыңыз, бизди иштен калтырып. Ой, мына оны баарыңар звонт этип чакырган угуп атасыңар, мына чөпкө жашынып алып, ырдап атат, арманын айтып. Мунун арманы менен сиздин арманыңыз экөө бирдей эле да. Арман десе эсиме түшүп кетти. Мен дагы үйлөнө элек кезимде ушу турдачымын. Аны продолжениясын чыгарып алган турбайбы? Ошол жана, ошол арманыңызды мындай ырдасаң, ойносоң сен. Арманыңыз кандай эле ошол? Досторуңуз айтып берет го? Кандай эле? Доону берип койчу. Бирөөнүн доосун алгандан бердим, эмне кыласың аны? Мындай болчу. Куш болдум го, сага жетпей талпынган. Мендей муңду чыкпасынчы калыкымдан. Боюбуздан айырмабыз болбосо, каралдымай жүгүрмөксүң артымдан. Боюбуздан айырмабыз болбосо, алтынымай чуркамаксың артымдан. Көрдүңбү? Экөөбүздүн арманыбыз бирдей. Каяндай болуп кыйынсыңар экең. Эми мындай сөздүн кыскасы. Айтыңа кем, жумуш бар. Тамаша менен учурашып алдык. Өзүңөр кандай, иштер жакшыбы? Кудайга шүгүр. Мынау эң кичүү братчикабыз болсо, муну эми үйлөндүрүш керек. Кандай? Үйлөндүрүш керек болуп атат да, ошон үчүн чакырдым. Кандай дейсиң да? Өзүңөр үйлөнүп алгандан кийин ишиңер жок экен, такыр айтмайынча. Акча жок да кыйры. Бир зыяндан башка пайдаң жок, ичсин да бир. Постоянно шүтүп алып. Күзгө чейин. Постоянно шынтып бересиз. Койсоңуз боло үйлөнөм. Күзгө чейин чыдап туруп өлүп бересиң. Сен кайсы убакта үйлөнгөнсүң билесиңби өзүң? Кыйын эле өлөрсүң сен. Келген сайын ушинтип чүнчүтө берип мына 26-га чыкты. Үйлөнөсүң. Буга каяктан катын издейбиз буну. Ой, сен башыңы оорутпай эле кой. Айылда мен классташым бар, мага окшогон. Ошонун кызын сүйлөшүп койдум. Эч переживать этти. Атам үйдө жалгыз отурат. Мынакей бир аз кичине чай куюп берсин. Же булуң болсо ойноп кетип калат экен кээде теңиштар менен. Атам үйдө жалгыз неме ойнонбойсуңар өзүңөр. Өзүң досторуң менен ойнобойсуң бе? Дабдара 3-класс балдар менен ойнойт экен чыгып алып. 3-класстын балдары менен ойно. Үйдөн алыс кетпейин деп тиги Айдарбектин баласы менен ойнойт. Анан не кылсың? 4 телефон жок кылдың. Улам телефон алып берем. Улам эле 5-класстын балдары уруп алып койт экен мына телефон. Сен айылда жүргөнүңдө кичине эме кылып турат элең да. Мындай. Майыл бол бурасы. Үйлөп. Ким сен, менден кийинки сенсиң. Коркуп атасың кечине жалгыз. Калжаңбай. Бери карачы. Үшүп атасың дейм. Үшүп атам, коркуп атам. Бол бурасы, бол.
Seni menden keyinki sen серьезныйраак сенсиң го, макулбу? Мен башатына жанагы классташка сүйлөшүп койдум, айтып атам. Барып, куда түшүп, сөйкөсүн салып сүйлөшүп атам экөөбүз Міне барабыз. расход болса деле бизге жеткирип эйле экөөңөрө бүтүргүлө. Bir ablasına больницанын ишенген bir хирургсыз, врачсыз. Амынын bir областын килтеген bir бакандай болгон налоговыйдын начальниги. Sen бечара. Область боюнча гайлер эч колунда жоктор далар, Я. Эми көрүп го тополуңдан түнү машина жүрбөй атат азыр. Турабыз ышкырыкты кармаган ошо көпүрөнүн башында. Экөөбүз алган акчаны бир эле команда. Sen bir günde alat ekенсиң. Sen гайга киргенде шыңга бойлуу эле узун бала элең. Катыраак машина өтүп кетсе, фурашканга айланып кетчү эле го. Эми эле семирип алыпсың. Ой, семирген сайын элдин барышылың да атат сен. Бая күнү айылга келип калып, үй жака айдап келатсам, бирөө коюн жайып алыптыр. Эмне берге кой жайып алгансың? Ушул асфальттын үстүнө кой жаясың. Тур деди, тога жайбайсың. Ушул жерден асфальттан кантип семирсин десем, ал дагы тамаша экен, мени карап мынтип коет. Сенин гайы врачкаң асфальттан эле семирип атпайбы деп коет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, врач-стоматолог Элдияр Жапаров стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, имплант, протез, тиш салуу, тиш алуу жана башка бардык түрлөрүн сунуштайт. Жогорку сапатта эң мыкты жана ишенимдүү кызмат көрсөтөт. Биздин дарек метро Новослободская, улица Чаянова 18А, метродон 5 мүнөттүк жол. Байланыш телефондору +7 926 694 94 71. Эскертүү: брекет коюу арзандатуу менен 15.000 рубль. Sen жаха дегенде эстесең өзүңдү. Жаңы гайга өмүр бою шопур болуп жүрдүң, Трактор айдадың. Ака киргизип кой дегенге барып сүйлөшүп киргизип койсом, биринчи күнү үстүңө жалып түштү. İşletmey dat dedi. Emne işletmey dat desem aytat. Bunun şoför olup жүргөн эме өзүнүн привычкасы бар экен дейт. Гайы чыгып мынтип машинени тосоюн десе, бул машинеге отуруп алып эле маргайтат өйрөткөн келаткан машинеге. Алардын баары токтогой өтүп кетет экен. Берки гайы наразы болуп кетти. Эми бутуңан туруп алгандан кийин шылдыңдайсың муну кем. Sen мына мен башатын атам экөөбүз барабыз дагы, башатын мен алам, алдына барабыз, сөйкөнүн салабыз, сүйлөшүп. Макулбу? Тез эле аранын ичинде үйлөндүрөбүз, бир айга жетпей эле. Сен эми налог бүт эле ресторандын баарын жакшы эле Кудайга шүгүр кыдырып атасың, Бирөөсүн арзаныраак сүйлөшкүн. Өзүң жылкысын мойнуңа ал. Эми мен башатын алып атам, сен. Жок, болду, түшүндүм. Эми бир тууган үчүн чуркайбыз. Болду. Келиңиз менен сурайын, эгер макул болсо, хорошо. Качан болсо эле келиң эле деп жүрөбүз. Көрдүң мырачка? Bir tuğan. Taksida sen katını alışın albaşın onun katından zavişte dedi. Sen uşununla birinci ayal kaynalı olmaysın. Kalını söylemeden daha sevide koyda duran cüktep ketkermez. Koyacağım. Özüңөрдөн atkанын түрткүлөй бербей. Sen мындай кыл. Мына бияк ресторанын арзаныраак сүйлөштүрүп башатын эме жылкысын бияк алат. Сен эми ушул өзүңдүн эң кичине врачкаңдын кичине мындай авторитетин көтөрүп тууган душман көзүнө бир хамерди алдыга жалдап туруп аркасынан бир 10 Мерседести эчтип кой. Хаме? Эмне күлөсүң? Hamer. Bunun ömrü hamer görmegen anan. Herden Zakska hamer alıp gelip koysan, gövrögen bala onu görüp alıp korkup çıkpay iyileydi bunun kaçıp. Elim var röş bosop korup süret göçüp atsa, bunuz gangren düşüp alıp maşineni kalap. Alacağım. Valdı Reçka, valdı. Oğlum iyi atmayalım. Mınday kılbaysın be, mınday kılbaylı Reçka. Hazır ayvay göp maşina menen çıkan, Zakska çıkan moda olup da. Mınday kılbayım be. Bir tikola jaldabayım mı sana? Gövrök jaldan da gövrök. Bunu şu fıkkattan başta o karasını girevereceğiz.
Кыскасы, Ne köp tiko köp. Şuraya antikota, ötkotaylı taka ötkotaylı dep şuraya. кыскасы мойнуңа аласың, а? Тамашаңды кой. Ой, мойнуңа алып кой. Nime kıla le? Cana can gelgen avtobusdan le bir çalda vermeyeyim ben. Sen deyden 120 watt atan. Hazır tamaşa da yok ya. Bunun tika olçumun hazır maytız toplargamız. Bak sen verme. Эми кой. Жаш баланын көңүл калганча карган уйдун буту сынсын дейт. Tamaşa. Көп эле неме кыла бересиң. Не, наркын айтып кой неме. Bunu dile alsınlar bir demesin ama. Эми алат эми ошол жанагы тамада менен музыканттарды камераны ошол алсын. Айтып кой. Uktun mu? Kameranı sen götür aytıp. Тамада менен камераны деп атам. Сен аласың мойнуңа, тамада үчөн. Boldu alam dedi o boldu. Mayli dedi boldu. Boldu. Жакшылап түшүндүрүп койчу. Dabdırvay bir 10-15 gün murdu varıp söyleyiş toydan burada. Anan toyaga 3 gün kalganda oradan anan kak dana toy ötmesin anan şeyden. Эми сүйлөштүк чечип алып. Азыр атама айтсак кубанат буюрса. Atam uksap sök atır özüm bildim kılıp bunu ülü adasına rakısı yok mu? Ya kayaktan sök, raskot mu? Kasapçı kanday. Кандайсың? Касапчы эле дей бересиз. Элдин баары касапчы деп атты. Сиз Ben айткандыңыз. aytkan jokmun, el aytып atın. El. Ayılda ağa tuğan bolatken, oğru bolup kalatken, bana adresini surap gelip atsan, kasapçı balanın telefonu verip koyçular. Tişör bargandı dene soya veredi kesin. Ой, тиши ооруп барабы, ичи ооруп барабы, баары апендицит. Аны кайра кайра оорулуп жүрмөк белем, баарын. Эми кайра кайра, баарын деле жибере өткенбиз, айыл боюнча эле жибере беребиз. Ben ciğeri aytkan jokmun. Bakmışlar jardam surap gelip atat, tanış izlep. Tanışı çok görmeydi kesinler. Эми таанышы болгону менен кичине арзанга эле бекерге жөнөтөр эткенсиз кичине. Банкрот кылып бүтүрмөйбү. Oy sen kalday. Ne gelin bir caka yetken be. Ya. Gel kalksın. Hakem çakırgan ekan. Nasıl? Oo Allah dayak ha. Yegin cara olup cüresin bu. Münige cara olmak legin ben. Ey ısık soğuk arabayla ağzına temir ışkırık düşmedi eken takım. Sıra şey. Baldı. Cüdetme Bunlar geçsin anan seninle cay oturun öyle. Жем, учурашып коет адам. Мен сиз деле сразу урушуп киресиздер. Ya aytıp bakılaçım lan akmağınlar kay. Bana mayak vermesinler. Nege? Hay mayak veretmez derler da. Durat kak. Bitke pensen var uşuğa gitmek var da. Hay imine tırşılık var. İmine çalmatasın desem tık. Yarım saatten cönele de. Эми бизге караганда көбүрөөк акыбалыңызды сурап турат да эми. Anısı var. Hay bırak bu akmağınlar. Buna özünün paydasına gelgende. Timere takalmayı söyleydi ya. Бирдеке сураса о. Ötkönde benden soyuş sıramadı. Kayın çıktı gelmeye. Anam timere bir şartı düşündürmedi. Ta aydı bitti. Kankaldım adam. Dinle bana oldu hey. Ayıktım bu. Desem yedin istemez ele değil mi? Ekonomda attırma. Жақсы. Соғылып қалған екенсіңер. Ой, такыр эле колубуз бошоп айтты. Бир шылтоо менен келбесек болбойт деп баарына звонок этип чакырып, сиз менен учурашып коелу. Коям атам айылда жалгыз. Деге кичине братчкабыз кияда тияк качып кетет экен. Эми үйгө бир аял киши болбосо болбойт. Сизге чай куюп берип турсун деп
Ошондун ичинде мына келсек берде братчика турат экен как раз анан сизди чакырып ошо учурашыпты. Жаңғыстық деген жаңа вақытта айналып. Ақыры бір күн болмаса бір күн балдарым естүүлік қылып чоғылып алып айтат деп сескем. Эме эстебине ылай Мұныңыз өзілігін пихат ете баштады ғой айтып. ата эми ылайгы жок болуп атпайбы? Таппай койдук, көрдүңүз кам өзүңүз. Еми жақшылап іздесе табылады екен. Bir üçe dörtüğünü iliktep koydum. Өзүңүзбү? Bunday kargan kişiniki çak. Аны қаяқтан иліктеп жүресем? Oy, de Astanovka'ga çıkıp oturam. Anan can kız çarım, kalgan kız gelin bolsa surap koyam, yaylanayın. Joldoşun kayak dişteyt diyeyim. Anan tiyak dişteyt, biyak dişteyt dese yaylanayın. Baktılı bolgula de batam berip koyam demem. Eşkim şekşim beytti hemen de. Anan dağı surayım, joldoşum çok dese, anan ne söz baştap koyup atam. Ötkönde Abdurrahman'ın neveresinin toyunda eşke çıkıp gel atsam bir acılaşıp gelgen gelin gölöçümde onda atpaydı. Anan ayttım yaylanayın ömrün uzun bolsun kaktibe atbılada garit dedim. Ата ne orça ayttınız? Kırgızça aytpayсыз. Aylana da kempir çal düşünüp kalmasın dedim. Опыт күчтүү го. Anan tigi post ayaktan söyleş almadım. Anan tigi paştalyondan telefonun nomurunu aldırıp Bizim poştoşu 2 ay oldu koyup kalkamla. tigi Cumabek'tin neveresi var 6. klasta. Men hani paştalyon dep koyam. Oşondan telefonun nomurunu alıp anan SMS ırgıttım. Geçe 14'ünde. Gelmelettin emesi. Joe geldi bana. Geldi mınday. Ne dep geldi? Mınday neme. Nayzamenen sayılgan cürektün süreti geldi. Şans күчтүү го. Buyursa. Mın jakşı bolup turaylanayın gelgeniňerge rahmat. Karaçı Abdurrahman kempir ölgönden 40'ına jetpeyle üylendele. Karaçı öňü bir yaşına kayıp bir sonun. Mınday kılalı ulam ele çoğulup oturuverbegle. Ölümden başkasını niyetesi jakşı deydi aylanaydı. Sen mınday kıl ulusu katarı açuu basarga sen var. Ата, siz uksanız. Biz mına en küçüğüz mına ol jigit. To'g'rimi? Kakras koydu uşuğa jeteleti var. Nakıl mı? Sen toyga değerden cılkısın sen çıkarasın. Değil mi? Hey Alatayak sen Gülbey maşine uyuştur hele. Zakska çıkas mı? Çıkıp koyayım ama. Hey olsun. apan ardalganda da şart bulmay çıkmay kaldı. Erkek kişinin milleti de bir çıkıp koyuş. Oşan çoğalıp kaldı restoranda toygulu bir 2 yıldızlardan hem çakırıp koyayım bir. Çakıra uzakıdan. Oşanda kılgılaylana. Cepbal kapma. Hey akmaz. Ayt kılam. Bu toyga barıp almasın bunu. Barbayım al. 200 gram içkendeyin Türkçeler hemen kak. Kudalar devanayın. Beni kayın cürtka uyat kılıp. Ya ata. Oşanda kılgıla ya. Siz düşünmeye kaldınız da. Mınday. Hakem bizi çakırıp aytkanıça aytsanız düşündürün. Mına biyak en küçüğüz boltat 26'ga çıkıp kaldı. Biz bunu üylöylü deyip aytalı deyotgam sizge biyakka. 26'ga çıkıp kaldı. Öz dile mına. Yaylanayın hey.
Bul 26'da olsa men 76'da mı? Eyvallah. O çiletke karavaysın bunu. Koyun çete ya. Kuday ömür verse da kança üylelet bunu. Hey sen anday kılıp deme kıl bağlayla. Ben ağır birin erdi birden katın alıp verip bağrına toy bergemin aydı koy. Men sizlerge günüm düşüp atkan çok. Men sizlerge belgem oşol karzımdı kana vergiledi vatam. Baskıra. Ата. Жо, ата уксаңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, врач-стоматолог Элдияр Жапаров стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, имплант, протез, тиш салуу, тиш алуу жана башка бардык түрлөрүн сунуштайт. Жогорку сапатта эң мыкты жана ишенимдүү кызмат көрсөтөт. Биздин дарек метро Новослободская, улица Чаянова 18А, метродон 5 мүнөттүк жол. Байланыш телефондору +7 926 694 94 71. Эскертүү: брекет коюу арзандатуу менен 15 000 рубль. Mezgillerden talabına caraşa Irıs kenen, ırgülkü menen Biz var yerde azil gülkü tamaşa Azil gülkü tamaşa Kurtulmuşka çögüp dostum Sezimdi horutma Köygöylörden taşadım de Geyibe olukma Gülkü ömür, gülkü vakit Gülkü bul geremek Sen gülküden çerde yazıp Olgun de solukta Lay 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 la la Lay la 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 lay Lay la 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 Lay 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 la la Lay la 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 lay Lay la 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 lay Kuyruçuktay Kudullar çıkpay Kalmasın dep kalın elde aralap Önür güçün, örçütü üçün Emgeklenip bizdene biz aruhu bak Tüşün söngör, tüşüktü önür Gülkü sunup kudullanıp sahnada Özgölörden, özgöçölöngön Biz kudulbuz eldir suyup jaktağan Eldir suyup jaktağan Kurtulmuşka çögüp dostum Sezimdi horutma Köygöylörden taşadım de Geyibe olukma Gülkü ömür gülkü vakit Gülkü bul geremek Sen gülküden çevre yazıp Olun de solukta Lay 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 la Lay la 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 lay Lay la 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 Lay 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 la Lay la 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 lay Lay la 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 Uşul bilen isteyken olan konsertinin sonuna çıktı. Bu konsert fevralin 24'üne şey olmokçu. Kuday kırsından askılı olayım aman bolumuzlar. Var bolumuzlar. Kiyinki konsertten joluşana çeyin salamat atırımızlar. Bayramızlar menen. Dağı bir jolu zalga batpay gelip vergenizler için sizlerge ming mertebe rahmat aytamiz. Konsertimiz ulantılат. Kalloçularını çakırıp koyuңuzlar. Rahmat. Allah'ın nuru jasın sizlerge rahmat. Bar bolуңуздар. Kovanış sonu Görücünün can dinüsün çırğatıp Daim cılu Ak kızmat bulu Önür bozgo hoşol demek çoğun vakıt Gönül sama Gönlümü şadak El çoğulular bir aydın altısı Mangdaylaşıp Manaydı açıp Udul degen jakşılıktın jarçısı Jakşılıktın jarçısı Kurtulmuşka çögüp dostum Sezimdi hor
bayramınızlar menен бар болуңуздар. Rahmat.